wa Mombasa Abdul Samad Nasir nejete endekithia nejete kira mantu ja kugiterwo goti komera ajongera na inyenene na chokeja na sheria ingi chiora mire bwirite kwendua na ora mire bwirite kwendua sheria ja itambio itakuga mire te bwirite kwendua within 100 meters ara skuru iri achoka aonge auga rori ire keje kamatite mira gukuruka county ya Mombasa mira kana mugoka byo byirigwe jamira irigitero rori mira ingiri 70 mugoka ingiri 80 rori na barale ya ngiri 24 rori ugalima ugoti wa ngiri 24 paka ingiri 80 mai taja gatu kurukio ura kurare do rori ikurukitie tani ngana mugwanja rori iri rungurwa tani mugwanja ingiri 55 ingiri 55 chonde cha muguka na chia mira yewe kaweda lakini nande chia ile ikurukitie tani mugwanja chia mira ingiri 70 muguka ijuete na achoka uga anto barabonde bakamata mira alire no mwanka chia registered ili kamata mira na muguka chia registered na njere nkwiwa bakuga utonye record de chao kenda bombo gitithio go ugoti bu na choka uite bwirite ko kamata abiria ari chonde cha mira teka kamata bare abiria lakini ukeja kwithiro kenda amuita bo Mombasa kamata ure ya ustinji na kirori agikuria gita bo Mombasa wate kinya kamata zenando baire tikorokia bai antu bakai na jani nini umuntu umwe tena irio ndona oria ikithekero mbio miraene na ala nyuma ya tija kaothio aki lakini na ndiba atigire bu bere ndona tuito ana ndona be kurukau ari kiringa bampo kethira kwi muntu uri agutigitio kaothio aki ko gatigia thekeri miraene na kinya na irugu gate mathaja ija tukinya ja tatuguru kinya yari uwe mira na bampo linga mira ipiro hiyo kabzoba bas na ndi ni ntuba mawatho jau delegation ni umamiru itongere tu senator county Meru Kathuri Murungi na deputy governor Mutumanto Idingia na kinyoa bali na ule wale MCA wa Nyaki East Nyaki West Martin Kiongozi nyuzari no ndivyo barengezi yango mena ke utebyo marambe ina buta ke mbosho utebyo wite betami akubai kubaria ukore kuni wena Kiongozi utebyo bomba bagweta no bagwa togeni ni Abdul Samad bagwa togeni ni Abdul Samad na mbunge Mvita etagwa Saud Machele Mohamed Saud Machele bara nidia lakini gavana Abdul Samad abera mira na mugoka no mwanga chikiro sheriene na choka uga no mwanga sheria yubekirite iringatirwe irio ne amona biutu kuga kuri guogoti nambi na kwena areke ndairua na babo uga babantu kuidanda twa biashara bamira bedero bakuthingatira sheria yu kwa yo beje bakijuka irwe tagaria ririto na ugethero ko kibanda gyakia kwina shukuru ya kwendia mirana muguka kitharui na bagitaburia bachoka beta atongeria bau beta batirimana kairi na biashara bagwatana na atongeria bange ja mubunge wa Igembe North Julius Taitumu na MCA Kathombe nyabo kuma county Meru na batirimana na ndi na biashara barabenda ya mirana aria Mombasa baraniria na bokuigwa mathina jao kairi bachoka kaire ke gavana Abdul Samad kaire na gavana Abdul Samad kinyweri wetrongerete atongeria barai barabeterete abo tiga mubunge Mohamed Saud Machele ubari nombere Mvita ongera inya Rashid Juma Benzimba wa Kisauni nongera kinya nominated senator Miraj Abdurrahman na atongeria bange ba county ya Mombasa bareo ma MCA kinya speaker na kinya Mombasa Council of Elders na kinya officials bange ba rehabilitation ya bara batumirite into byambo gita ba tweka nkombo ebyo gwitwa Reach Out Rehab Center na governor Abdul Samad abera kaire
sheria ira bekirite gaikathingatirwo gutina core na bera bate kwariria mantu ja sheria iriko iyo nabo barabera amenya sheria iu ni kuinyiria murimi na mubiashara mirana na arimi ba mirayu ma Meru County na muguka joka uma na joka ingi Embu County kinyanga governor wa Embu Cecily Mbarire na ari no inywe inywe acokerwo kiurio kiriko sirikali ya muguka igwa tembere juri mako arambure kali ya kule hata ntizi ndera na leja lakini kinyanto wa mambo wa muguka juri mako na umbere ni antu ba mbere bakorirwa antu baingi baumire gembe beta bakombora miunda mbere bari mana bamubagura bari mamuguka ukeja gwita stage ire muguka juboka iro rori ne yu rori ire chitharu ikarija kiuno nande ichi kamatamira ugeta stage ire are Embu Shakahola kabeza thiye kiuno utije kiuno kiage kamatamira kiopeni huko tekeke kao kemayani kira kemayani kitharo kiruguri gwa nyume kyo gitawa kiuno meno kona yotheri bas kinya ukeja gwita be ale stage ire amire wiboka iro rori ne ukenda ita Mombasa itawa Mwandogo Shakahola iuchionde ugeta wetheri nyiki Meru kiaragwano muntu ba bagurire miunda na ale mbere na bangi bakombora bari mamuguka no Ameru na bara baingi baumite ntere o iriko o iria ichiegembe na chetigania na ale kuri magomera ukarika na nyaru aru ikurari gukwambiria thina antu ba mbere na biashara bau amira bambiria kuba ibitheria imbio ibanda no ruaru ambuga o mwaka muthirware bachoka raundi tu berwa sheria iu no mwanke kagitata ikathingatirwa okagitende kau no governor county ya Meru Kawira Mwangaza ariuga na aranirie na governor Abdul Somad na thimu na Abdul Somad amwira njara ciawe ni theki sheria ni thekete njara ciawe na ndeu weke ya wale ona atia ikeja kwithirwa bari gutethia mira na ntoba mira au sheria ina ithekete governor nyo babwirite kugitata nyo babwirite oshugulikira ni ariko bakamuthaura na akauga na ndija bunge baibo babwirite nontu nya sheria cia Kenya icho chieja na into contradicting bemira mwe kuga mira cash crop is a scheduled crop kuri ingi kaja ikirewite kethera na kando mithire ni kirite mira kirinto biambo gitagwo ku Kenya agauga na ndi nawe no kubwirite kugitata nawe no kubwirite kurekebishwa agachoka akauga nontu ni sheria inyone karitia antu baraba mira ibabwirite gwita kotini kenda koti barita koto de kugitata ya kukaria arimi na biashara bamira bateka inyirwe na ugabu akona ibubu ina ugaba baba gwita no kulingwa mbiza kwanza arauga seneta na tiga gwita kulingwa selfie mira agaba kanya bakuinyangia mbi utheri foza ugo na ka element ga siasa na choka ugo kinyana atongeria barabaretete no teka gwikyo baratethirie muno mbica baretete kugitata kulingwa na ugana nde achoka ugaja na nde nuntu antu bobu Mombasa bariuga mirage kuthukiana igeto mbate kwenda inya nduka ciayo na ibanda bya byethero biri akuina skuru na bangana bathukie gembe ni ugavana roririo ko no buthukanio mona gavana tumuthikirie tuigoka kwa no barebwirite gwita kwira kuria Abdul Somad mira gweto yanda kwa inya cukuru na miundene cukuru na ana batithuka ko mantu ja kuga ne kuthukia ana na benu ibo benai nonto mbere ma finance bill ikirikinyagi Kenya Gazette ya county government yai ya Mombasa wambere ma ne kuga jauja thithwe wambere ma itubwirite ochuri atiri finance bill ni thingatirite procedure ciongore ibwirite kuthithwa na ithithirwo monka public participation ikeja kwithirwa bubu tithithitwe na tabambirite ku implement finance bill ithithagwa kenda gitata facilitate budget na budget ikurukwa nambi ije na tayambirite gwitithwa ngugitha iji itare inya iri kinyitare gwitithwa ngugi kana i process ineri ibyo byuria menya bibwirite kwithirwa bikigitata bikiura gwa ikeja kwithirwa kamo baba kwenda kwambiri nya kuritithia ngugi sheria inya tathiria process ya kuthithwa iga challenge ikeja kwithirwa ne sheria u ni thithitwe na ikuruka kunthe
lakini nontu ntaigua ikithithirwa public participation kena na ndethwa na biashara bamira na arimi bamira baumira baugare bwareta sheria iji kainyiria biashara yetu ntaigua bu inaya kurukirire ne thithirwa public participation ikeja kuthirwa ta thithirwa public participation ikuonania sheria iu itethithitwe na mutaratara jura jwikige sheria no kuona no me challenge on onto public participation kotini association ya antu bamiracho ya imuthaura ari no bandukia ari no utiraigua gavana akiuga une gwa kuthithia ni thuganio ririega lakini mbuga kira tu ngore mama wagiri era mama agua kaunti gaitha ari ninte menya iba bagitete bro lakini arajukirie liko wakiri Mugambi Manyara ari liko advisor wawe ngwitikia na ndikio wakiri au bali sawa Imanyara Mugambi Manyara ari liko advisor we secretary general Embassi na kinya waziri wa public administration no wakiri na kinya county ni dharo ina county attorney katiba yetu ni jene provision ya county attorney county attorney kuone ni huyu wakiri wa county kwa batena na niguitikiria kinya services chaliko services no bo advertise bukanenkanire ritenda iu tena thina batena thina burumanto jo wakiri na mtura umbo bateria batena thina na imbesa cha county igwirite gwitangu giuta kaire imbesa cha muntu kuma muko riu ni thuganio rirega mono nontu bompaketa that direction kinya bakaikia case kotini kiria ke bakwenda kuonania kiri koti ni ati ikeja sheria ije tethithitwe nae na njira ira yagiri nekethro tethithitwe na njira ira yagiri ni bwirite gutewa bonania ni bwirite bonania kiukuji bu bakongana bakwambiria bakethura baku establish ira itagwa prima facie case prima facie case kuonania aja bwino kuju bakongana wiki ya gamba riu rita mwankai rithikirwa mwanka muthia bonania unandi bugeta kotini iria bukaromba ira cietagwa interlocutory orders wavera into interlocutory order no tuna prima facie wabarombe bachoka wavera nandi sheria eu ni rungi interlocutory orders ichiambio naruo gita mtu wake nani kimero ore kotogo naruo dena prima facie na adio mari kimero ni wanandukia beta bwari jo nande kwadenkero bukaromba interlocutory orders cia kuga atia sheria eu finance bill ije ikaritithwa ngugi mwanke kambarithire ko buchoke kiri sheria ire ankuru ire ratumairwa arimi bambira na biashara batige kuinyirwa barabara ya ngiri 24 roli bare ngiri 24 tengiri 8 kana 70 bwachoka unande gambaru rithikirwa mwanka mwisho rire judgment ikanenkanirwa nukuona natomba kanganya gichoku gikirito una kimeru ari na ndi menya yu digo tamu de kaumba ikena ikemwathani oni ambatire mantu ta yau no ntu ni kweri ndingithura mbiye mantu ta yau ando batekiriria ko na bona thiri kweri ini text utuma lazima egere egerumu ini text batona thiri mbiye prima facie ayo interrogatorio batona thiri dande gavana uga thuganije ni thuganio rirega na kinya Senator Kathuri Murungi na deputy governor na mutumanto ithingia na TJ kinya boteka kurari ithuganio ria oteka rirathuki gaje akirita chiara matunda teka rirathuki na rira bwagwato ithina muntu wonde ikugeria no kuona muntu wonde ikugeria no kagita no kombana no kugeria no kugeria kinya muntu wonde ikugeria kinya bu baragitite buria rimwe kwiragwa it is the thought, it is the effort that counts ati barathuganiria arimi na biashara bamira bona atwite Mombasa tukone governor tugerio muoneria kethura no agite ate no atigane na sheria ije kuinyiria arimi na biashara bamira ni thuganio rirega na antu bau kinya bogi ntukira kirari nkorone cia ona mathuganio ni jao igutethia antu bara bambio kinya thuri baretire beja njara itheri minyago numa witite kugita ate witite otira muru chwira antu baku lakini no wite ogatira kwa tu ko temburu iragwa ogachoka nayo wachoka njara itheri bana kwa kumubura utiko ruwa aria kulingwa selfie nare
Atia wina mana kwa hiyo ikare kanyo ka siasa siasa nerigiri na nyaba bwetete bariuga no kuona gavana otikia kugitata akuthithia ate kuita gatuite watwi lakini yucho ndindo aria chiai chia siasa lakini uma ne ate thugani uri ya gavana irira kinya babange barageretie kinyethoro batirombere kumbana nyabo baragitete bwega na ibaragitete uri atongeria babwirite kugitata kuthithia nyegamba riu gavana akugira no rite ria kinya kesi na twachindwa no kuona kinywe tukauga na arageretie na kugeria no kuko abakumbana utu ogokomba kumbana utigeretie kuga tuge atongeria barabonde bakumba kuthithia gintu ibo ume bathithie kira kionde kiumba kuthithika gutanganira nontu na bo gavana ba county ingi chia na ara coast ibarachumirie bachoka bauga wona bo Mombasa thithiti nyabo ne ubakwenda kuthithia na njire nku atwire antu beto ate mira itura kurua neo rutire gitare ya mbere kwanza bamwe na bauga ndregirwo bamwe nyabakiuga ate bakiuga kulingana na mbeca iria batumaira ndene mweri ikugura mira 1.2 billion na bakauga mbeca icio nthe nuntu inenkairwa biashara bamira cigitaka ingi utumirwa Meru cicoka Meru ti county iu ciao bakauga na ndibu baruma iketu bate kugita atia na acoka bakauga antu babarija mira anga bakarijaniria anga na thigara na nchobi na bamwe ana ukoria atiri na ndindi mbere ikeja kwithirwa barija na iria na nchobi na thigara na mbi na bamba kanyunyaniria kinya na bangi na madawa bokuga rori cia nchobi cio inya cio ciongerwo goti bokuga rori cia thigara ciongerwo goti bouga ambie bangi na madawa jau na binya bititikire jau jange bouga atia ija miraki bukona nireja bwa kinya na sweet bouga atia bwa sweet bouga atia bwa soda ile igita atia inyunya gwacio na ichoke antu bare wategero kona kwiga untu bare na kwa mirana tikingi bakwenda gucoke buge mirana gutuma antu anga bakathuka mitwanga ambike tumi ukona kinya musemanio bugita musemanio ne jo gavana buretete nyantu bari rehabilitation ikeja kwithura miraga ita antu ndu county ya Meru ithiro eri ward ya Mathare yonthe uniaja ya Nyambene ithiro Nyambene uwi kari na ana mirayuma na nya county ya Meru nirija kwa mono na nya tharakanithia Meru iba mirija mono twithiro twinde twaere antu bandu lakini nande antu bare ugeta uite ure mira ungani na into bingi jabangi na madawa jau watu kuma ndo uge imbio imira uthekere mira uiruanga mira netuma antu bategeana population ire nene ya twana na rueje turi nigembere na umireri ukeja kuita constituency ire ina the highest me ya twana tuteciara batura na majaki ina ara bakura twana majaki ukoya muka ukaora kana ukoya muka ukaora kana iyo manto ya bwana nande ukeja kuita nare ukethira constituency ire ina the highest population kulingana na census ya 2019 i constituency ya Gembe Central Meru County na Nyatharaka-Nithi uringanirite ina antu 252,000 the second one is South Imenti ina 207 aya Igembe Central tikukwamira wije withire primary area inya the former Eastern area ina the highest population ya Aritwa ikongo kama primary school Tangeta ina Aritwa nga ingiringana kongo kama ikwa bapene na kyalo ina ukoria atiri ikeja kwithirwa na ndimire ne tuma antu bategie ana imbi tumigembe na arere magona kuriwa kwa wingi igukwina the highest population igukwina ana baraba ingi skuru ukona muntu ikothuku nako no kuona menya no uge ikothuku nako igakwande miregi utheri lakini kama nuntu ibaragia rimwe bauga bategwira guo ri antu bao batumaira mbeca nyingi miraene nuntu mirai biashara ya Meru igukuria uchumi ya Meru benda bara bingi biria bakuthithia na ya korosho kenda bokeria uchumi na ara coast ndi bategira korosho cia steam ni ibekire korosho steam nande ibekire korosho andas ni uthi nerere ku njirerere utha ici ni atia
mirage kurugwanio atongeria betu no mwaka bakwatanire na bamenye bu na rite gita inyare kugeria guchwanu gata yonge gisiasa acia kankuruki ni gita ra kuona mundu ure wizite njoka nitonyere nyomba bukethora butiko aragia mutano nyakwe ukare go mwira ndiurume kibanga wize tutiraria nezi nanto akaringa siasa na mira nto na mere kuringa siasa na mira ngeto kwera tuchwaga ikaura na mira ndio yaringirwo ni siasa muno kuma tene menya mira inye kibanwa Holland mira menya ya mbere kuingwa Holland mira eta Holland na mira ya kwanza bibi etagwa ira bibi ero bia kwanda rua atis baraba andite mira rua era mingi era ne eta export egeta Holland ingi gachoke gekirwa ndege ne getana igeta London ndiguru ne ya Ngeretha mira ya mbere kuingwa 2013 Holland na kiingwa wachoka kwagea effort kugita atia ya kurigiria te kaingwe UK antu baba bakuga mira nithukagia antu ndiguru Ngeretha rira yenda kuinga mira ya michwirire makosa ya choka mwanka kinya na kanda yao itagwa ACMD equivalent yawe na kanda yete medithiria research ono tegintu kimira ene kiumbo thukia muntu lakini nabona ndi kiama kiu kiareo ki atongeretwe imuntu riu ura wari minister wa state then etagwa ngakwira rietwa ria wothai minister u nejerinya gutwika prime minister nuntu nabo bakiromba kura Theresa May etagwa Theresa May nejerinya gutwika prime minister nyata karire antu baugi kirumi kiria kemira Theresa May bakiromba kura iberite antu mire tugakania ni untu bwae bakwendokania mira kinyere eta London iteta kuriwa ne achunku bare bangeretha yarija kuigoria bare baturano na Arabu menenya Yemen kwemira na Ethiopia kwemira nyethro yao inko utere ugasaga utiga kenigio turika kaumande biniki makanywa ndene inko ya Yemen na Ethiopia inya Israeli kwetharo kwina mira lakini bau bategetabura yuti ya mene on Jesu eri alitoa bawe saga iba butama meto inya Israeli mira era Israeli mene Jesu eri alitoa bawe baburi bombetere ta ukenda butago ato itoronkeromba bore age those bitabs yani uga baliza bitabs babu saga inkeja nsagi shuga ni mira Jesu abera abwe ndende ngiomba kurora kakomama bas nande nuntu Yemen ko mira Ethiopia ko mira na ndeguruire chio Arabu ichi Arabu bare ibo baiye manto amira na ibo bareja nande bare ona Arabu na oria bare tabatirimana tontundua na au bakireja amira na kao iba kwaria ki Somali kiao na ki Arabu kiai kiao mutunku na kwaerwa ibu kwaria ki Arabu ate kwaerwa akona antuba ndaita bibi yo tuma batirimana ni bomba kwithura begita ate beto bangaira na nujura na bo Arabu na oria ba profile go thoku ibo ma terrorist no kuona makona na ndi matero ba na bo ba profile thoku na ba the menenya antu bara beta go achunku bona je kabare antu bare advanced mono na ba antu bare civilized lakini nyabo racist ba profile antu I by gods iba stereotype antu mono ko batagera bakona I terrorist kugita ate na bigotry yao na profiling yao batagera bakona I terrorist chio to bangira na kekiruga tote kugita ate tote koerewa makona nande na tatombo tumanto baba atigo tirimana na ubatirimana bakona kira ke bareta imbio imira ko mira ya kwirire kiu bakwaga kira bomba kwira antu nuntu batumba kuira babwiro u bakona kana je kabare antu bari intolerant na bate civilized ura baeda ya be civilized bejire bauga mira barirea bagea ka street roko mira angae kuruba antu baibo tata bate karanja akuruba bo saka bate karanja ni kudhukia family nambi na mugwe jo yo baretere mantu ja umbunge ne ya UK bakeja goinga mira London na kwagerua mono kwagerua na atongeria barabara okinya mbeca cia changwa mucemanio jo athigwa jo tha mbeca antu beta mwanka London gutanganira abo beta bati mana kinya na committee bajoka beke gamba kinya ndigoro ne London na watu ikajande bakuga kwina hope bajoka bera Kenya tutiga to amiru tutiga to abanganya mantu jo yonde ingurikana lo famire nenkiri etagwa de
ebo tukunenkera tu mantu jonde tukutiga twabangania jabwa nandi mirai tingwa kwikarakara neo muchunku uria kiama gia Teresa May kiarombete no ntubukura na muchunku no kejo muromba no ntukura no uingirie ore okathithie bono thithie mbunga ke uingi warega kuingi okuthira so muchunku uria no mwankare inga mirano ntu yale campaign promise manyago itako gitabora mbesa cia changi na nuchi ya changi nyingi thirikari county igaita national gaita anene bati mana maita tu no agutwika Nigeria nyagukira mwanka atwika prime minister ata akarakarire gitare kaipi alingwa nde rira wonere nini bauma Brexit rira wonere UK yauma kirenini ira yao ya kengwataniro ira yao no wari prime minister ou akogetabora bakuma no yauga ndi nonto gukurega na mantu yakwaja tukare achumira na design wengwa nandi mirage tura kuruwa ne ore onde na leonde na nandi ni gitare kugwata na gitate ninge jago yote dia mira ekaruwa na sheria ile na chio na chio nyacho sheria ile itigike nyiragia mira icho igwirite ate bwerekanwa buru ukerekanwa ikagitata gwatwika mira kinya nau na kanda nonto nyaja jakathuri nako sukuma kanda emita kembio kinya WHO nare mekirite keire chitagwa psychotropic substances ira chigitata ira chiogitanagia kinyo na benefit research ira mira ya thithiritwe mwankira now UK you can challenge them bagaita scientist bao Kenya tugaita betu bageta mireka thithirwa test kona ni ate akethirwa gwigintu ina kyo kiumbo thukia muntu uba akethirwa tina kyo igaitwa ge psychotropic substances ichi igitaite ate UN me categorize itakirichio nontu na ndi nionjire mwenye gwita UK bugoria na ndi bukaregera mirai na mugujwiko Holland bukaregera mirai na mugujwiko na nya UN kugete umba kuthukia ntu kathino ni wirike mirari nontu ne thithirwa research gwatwika kathino ni wire in its natural form ite process nontu ni chemical component ira kwa nere tai itigita atia itithukia muntu igwatwika mirai stimulant ojora kawa na mbio na majani jari stimulant jeka steam gabio kai jeka steam gabio na kinya kundi chai mono ibaithara baije ukarego menywa wakurukira gwika mutoga kuringa garuterero no injury nonto ni stimulant na gitu mwene anto ba SDA na bobe banainya kawa na majani jari banyunya gashoya baka kunda gashoya nonto kotega stimulant Rande ikio ikeja kuthithirwa research hiyo yonde kuga challenge at the level ya WHO na UN na kinya nationally na empirical scientific data ekwira anto atiri tuonie ni uthuku bo mira buga nigitite ni thuki tuonie ni the nexus between mira kuria mira na kwaga mwana batumba kutonia the nexus batumba tuonie the nexus the nexus una ndio thine but the nexus connection the link between atiri gukua mira ni utuma antu bakaga anari tuonie ni the link yo gukuga atia ngania ari musagio munene na agire ana kana kawe ikamwe ungi na ari musagio munene na antu abarija mira bu ibete miru bono ora mireri jagwa antu abarija mira bu iruntu eta janare ogeta janare Mombasa uitaki woria bakara au ndukene beterete igikinyira kinya thasta la mugwanja bagage kira bagashikisha au bakare monka gwake bategete atinda mami mireka ikagita atia ikagita mireka andu egiria kwithirwa eraria muntu atitoro lakini nyoke thirwo kurere kuthoma yuku nyoke thirwo bibilia kurere kuthoma kana Korani ukethirwa uraro titoro ukama maturu nene muthenya nukuona bageta miru bakethira miru ule barija mirana atiri muntu athiria ngugi cia wogoro mira akare mangira thaigire thaithatu akajukia turatu awageta tutiri kana aria sagaira kana kirabu kana aria sagaira bagasaga na bangi igachoka mirere tu kuriwa bakare na into ja chai into gutumbo kuthukira
aya uchoke gintu thaijire uteme mireku o kire maigo rethoro uri jakira na mukinyika na murasi ure twirio twaku wimamire runene ukire wite ngugine no na are ange bakira mira bui ukethera muntu arire mira atire irio boja iri utekire inyama igo jau arikia kuria mira na mira ire ne ukurite na sweet akuja mtu utebu ukurite ya sweet ewi sukari ukurite ya sonda ewi sukari uchoketi wa maigone maigo jena sukari yambiragia kuororeo njora ukethura wina maigo ya kario micumari ukauga imira utimirere ibiro rijaniria mira bange witere wa mira kuba kwanza no thisa na bari ja mira bakarijaniria na mosquito kwe ni barija na intobi bingi bakare intobi biebi bingi mono bange bakare na ingi chita kwa kuber bangi chia indi ingi bekaira runguru nyongwera ko tonge nyomo mero siendete mono ntebwera no na takale mwindi are mtu tena experience ya kaira akiona experience ya kila no bas mani kagekirwa ariko au na ibangi chiungenu anga nambi ko bya indi baungana ya bangi bakagetabura na ndawa ingi cia kibara gwicho inyunya gwa nyingi ikogitania makovzera ungethera muntu aringire kovzera ali steam lakini ndawa nywete kanywete overdose antu bara bonde ndiria ndawa wika bathukira batiuga barija mira na mosquito kwe barija mira na bangi barija na mandawa barija na biu bibathukirite bakauga mira ne othe ina ikethura mira thukahira antu ndendo kwira Meru County gutithirwa kwina antu murire jura mira rija kwa mono ja ntereire chinyambene gutithirwa kwina antu ikethura mira kethukahira antu ya onde ngendapire bas umeangalia naye ulia naye kama ya no yete ambono kiantu ko mo garden city ote kabe na ulia naye mwira kuruka mira ugote kwigwa bambira terete de mono mwira kuruka mira garden city na ndinya sheria yuje kuga mira neta na mo kwadra na ndroeu ndabero ka ndo tonya ne onde tonya ku angalora ngare tuchoke no menye neo kinya tu sheria tu na ndeto kuga mira ko no kurigirwa itumbanga gwita na train itumbanga ko hoteli mo gwitokethera chiande kiare anga gote kurira mirande iji gote kurira mira hoteli iji no menye dia nkwire ginya nene bara ba Meru na itonga binene birija mira muno nateka bageta kurira mira ibande uga itongo ntegete barija mira muno kinya bunge kwanza ya nyabunge bara bakume gembe bakaruma dan kile karido bale mirane beki tenya biashara ile balinga imira kinyawo makalina tawate o taitumu Julius Taitumu nakwe noro ongea tawate o onara Joseph Ndoirwa kinandeta eta mbunge dwemuko age contribute agashino akamwe akagera kanyuma nari no goro ejo mbungoro jangare ai dai jujo kuma donyide ndenge kuma juramuko you constant nande teka mira menya bara bona je kamera ne kuliwa ne antu bara botheri baitejere antu bara batithomete antu bara apana ivaki mdodoro tuthomete ati bagura mura antu na magari kinyo na mira twire antu be tumenya mira ugaja gwita na ara nyambene gintu kira kiri igurura mira kiri antu banyambene murungu aki kinya dini ya rungurwa mira ngetumye ukethira kanisa ina mudhomera shukuru na ni gwitu nyafunguro 10 na mtu akarungama mathabahu ne sande akathoma akauga tukwenda ubuthomera ura turendetie mira yetu kiumia giki abwira nande twa tuire mira itondo bingano na biendwe byuma mbeca ici takabo kuthomerwa mathabahu kanisa mathabahu ne weto kethera cukuru ile nyingi cia na ara nyambe na pastor uje bwega no mugurira wa mura pastor kushirisha kitu twarikia utana maketha mara mari na yembe maketha mtu kaire tonu kwa 100 lemwe 100 ya ele wika gitabura na kwiro ndorete kinya bishop o Methodist ndamuria atiri mirano ntu kanisa ja yenu ya Methodist tekere ya nyambene yake na araba kwerwa miro ubo mere wakana miro yake ni Kenya yonde kukeja munene o Methodist akauga janaru amira
ikariwa ne antu ba kanisa kana imeia ri buthithia ate atu jenje Methodist to ameta kanitha to ringi bishop u ambirire atiri kiria kiejire gia twithira kingi kio gitutigana ke twatigwa kiu aba kanisa twithire amira yetu ko keja kwithira bite kuiganwa kanisa ni choke tutige amira yetu na bishop u mujuru wa Methodist te bishop bagochieta wa Methodist nandi antu bara nungu kwira imurungu wake uri iguru ria mira na imbije ko na kinyanto bana ari menti bauga mira ne antu banyambene ko na nyabathara kanithi ne antu ba na ara nyambene bagatunogie na antu ba menti bari itu mbere mamira ira antu bara miundera yanda kwa mira ite anda kwa pia kore muno na antu bari barija ko na bo into bire bagura ko wingi na mbese ire bendia mira ni into bia kore ko serious ikauma daraka bandengo banchugo bambibete bakendwe na ara mawana na ntere ingi na balare na bamutwate na bantere ingi chenyambene na ara miraire magwa marigo ja umebwa chuka ja umebwa nkobo ikwachi mpoka chi umebwa kibirichia na timau na ara na ambibete ko twinde we are either direct or indirect beneficiaries by bamira ko kinyoka igwa muntu akethia u thina cha mira ichi antu bamira batu tuteanda mira imajani twanda anga batu ikarati twanda anga batu tije contribution ya economy ya Meru County na Tharaka Nithi ira yuma akimira ni nene muno inyethro ini indirect mune ndikara yokera muntu kakario taxi karo kamware tingo gure nyama atienda tito baba tingo gure kanyama bwana tingo gure kanyama taxi kara ari bamu murukita nyama yani atienda kurutaka unko na kira kengwera gi principle na sheria ciayo murajo tego yagaruko inyajo kagwa kanyo yagwa mbona nyana bo ebura mbona kiana komithwa anto kitonga nyanya na kiyo tirambwa murajo thambua mbi lakini jo mugoka ijo karajo kiuru tayo kajo kogireka mugoka ijo karajo ando na iro bimbe na mugoka mambira ai tunakula vitu za kwenu ngabera abera boye tunaramu mide mateja ubukora yari ya wengoli na ndo bandu ya tiri ya ando ato itana ku county Tharaka Nithi